Hello, bro. Kumno pilong. I hope ya klan namar banga bro skatut ngapang. Ti kamyo banchna video. Ti menta pada ngala sngo kam klan. Ti ngaperkat banchna video no. Okay, bansu jan no bro skatu ngaklam su. Tim ta singi pada ngala wan yo and hayo ani jing tapi berselam. Tinang ta pada ngaladap sum ladap sle and tap dengan pek bangan le miyak bamtasi tengam le shu namar ble ba la thaj palat ngan minta pada kendi ngan su dress yelade ngan su kurta ngan su yu ngam tip dah comment mapi comment section ngan su yu ya kani ngan su ke dress ne ngan su da ka kurta na namar da phila comment nga da phila ong nga su kata ngan su tak bapiman and ngan sepenipi kumno banso ik nai wat komen ngan su yun namar ba si paungut din komen dan benang su dress da bong su kurta dan bong su skirt dan bong su kene kete tinga telayap lerem armitar ke jan de layap ler nai wat komen re ngan su kat bumon okay ngan su kat bumon komen ngalaong komen ti komen gantang bang ngala tiang pade ki komen jong pi dai nai komen rema please tia kitni dan ki perlog ram ki ang ni komen ni pia po social media po YouTube rupim jo reply re ki komen jongi no dan ki bang reply dan ki bangam reply dengan le kuno kenyan reply kuno kenyi ki komen ma ngamla ti ban puli itu tang tu we ngala banong ipi ba pot bangasna video nungkong em bon bahagi negative comment bawan te ngasu sembe kita gi negative ngapuli ga namar batu podang la man puli we ar te ngapuli te ki negative comment pada ki ong kumnie ba ngamnang ban keren kasi te ngamnang ban keren ngamnang ban shna video ngamnam ngapa dengan lek kuno ngamnang dengan lek kuno ma ngamnang keren kasi ta tang mentaru ngala improve pa ban keren kasi namar bangashna video em te ha video pi kapau em tu kasi janga long kabyang te namar ba haki edit em haban edit haki babyang pada dafi yo sngow ya ki banga keren bat ki parambar jan da fios ngowem pino kendi ko bru ko keren yu namar ba ha pedeng dagla keren ba ha pedeng mi da ki tien war den le kum nori tien ki banga ju keren man laga singi hayeng mar ngi hayeng ngi keren be daga tien war tingangan sna video daga tien war menu ban sngutu dinem dia ki beriu dan bang kentiu ya ke ketian lejang kentiu ya ke ketian jang ki wei am ngakram kentiu kentiu ketian lejang yang yele kat bala ban keren kasi te lada ong ya ta ketian lejang pada di ka warem te haban keren ka war te pi pin sutu yu te haban keren ka ketian ka ban sutu lang em te mi bi ngala ban keren ka ketian english ro ban sutu berak kui ke pertai tamangam le am kata te okay like ki english kendian dia teleyu tang yes no gi wat nong kendong rumenta ki triam ha taban keren pereng tengi le bahasa aswar ngun suthu se ni suthu yam dia anyways guys ki comment negative jong pm sutenar ru kata hi nomor bak da kitu hi negative comment jong pi ngalala ban keren kasi adu kan ni kajing le stom jenga share khai kajing le stom jenga sapa pelat nomor ba ngatluan ma ban keren kasi shisha and ngaru ga sutenar mentang la kham long kham stat ban keren kasi rei ngamju keren kasi yanu ngamju keren rei yanu ru tang na keren da ya kendu prawar pra senteng tu tengah keren so anyways minta pada ngalala ban keren stat ru ngalala te okay, thank you so much gitu negative comment and positive pada dia ngisu tenat pejam tabang pada kamlong interesting pada ban pulis tu negative comment namar beli baik tu negative comment mencuam jam menta tu mencua te long kila long ke baki yalam lenti nga kan ki ong mi tenat video jompi te
ong ni kim internet ya video jangan lek kem do te stop tem long stop am shisin bla sedang shisin bla ayat habiat benyam hado bendekut tengong oke ki ong ba kim internet ya video jangan ya lek ban pen bahaya video jangan so ngai lek ban pen bahaya ta video jangan so kat bala kan kat benang nomor ba ngaru ngam dei tu mo professional te ngasutna bista video ta ngasna gen kat bangala mo te ikitu pada bang pimnang ban keren pi khalish khagumta kumdi khalish ngasutna la yo tek khalish pada dei dia it's okay dia gawe kesngi ngan sa shongkoi ngan pe iki comments baro khat ki comments kan sa jawab iki we comments okay dia bermenta pada gawe ko komen ki ong ba pidut bu dukan hei so sorry guys ngaklam bu dukan ngasu be yang an ki ong nga visa hei ta tengam la banong te ngan sa ai ngala bu phone number po description te da pidon kam ban pha su jan ban you phila ban calling how to number and ngala ban ye kren bat phi te ngan ye thu address phi pada hang ni te kum no ma so I don't know ka dai na kam dai na yang abangan ya thu tengam tebra te yak bemtang empat kwa ban ong hei ngasa te okay la da fi kwa ban fun ya kikam kum no ban da kwa ban sojan da kwa ban kali nya phang ka jing su pila ban fun yang ha po u tu phone number pangla ai po description jangama te tangga tai nga kwa ban ong ye phi te ngan sa shong ngan sa pe comment jong pi ngan sa shong bat ngan sa reply ki comment jong pi okay bun bahama bakwa ban pha so jan so ngaru ngakwa hi ban connect ban ya kendo bat pi tang ba lek kumno pada kan sapoi hi kepuar ma kepuar kan ya lam yangi shanongin poi am tebra tambangin saya kendo hi kawi kesni by next month try ngan li shinong te hapo ni bunai te try ngan le kekam kat bala te ngan sedang pada ka jingsu jenga ha we pot bunai nomor si bunai nga try ngan shim off ngan li rest shinong te okay then till then saya kendo pada aku pat ke video. Bye, take care, God bless you.